Tuloy tayo nga gadal. Healing school ito eh. So, datayo iti healing. Kaya ti healing, spirit, soul, and body. Hallelujah. Kaya kung i-share ka datayo, about the day fight, the good fight of faith, ay sura ito eh, itilaban laang dito'y new covenant. Itilaban iti Christian, isura ito faith. Fight the good fight of faith. Ado ti kalaban, ngam, ti ilaban mo lang faith. So nga, dito tayo makita, iti kasta tayo makidangadang or makilaban. Ora bahaya. Thank you, Jesus. Sumapan tayo day 1 Timothy chapter 6, the verse 12. Dito yung makita the dying scripture. Fight the good fight of faith. Dagito'y para kada tayo nga believer. Born again. Ano na kita priyan tayo sa bali de jay. Uray unbeliever, mabalin tayo nga ipriyan. Ti healing. Amen. Sungahan nyo nga ipapariho na ito ya. Kada tayo na ito eh. Fight the good fight of faith. Ngam na unbeliever, han mo ibagbaga di ay. Tawan ti ilaban na tawan pamati na. So nga, work kaya the mercy of God. So nga na kami, siya kadutin lilians ko, nga unbeliever, nga nag-agasan. And makita yun, the Bible, the same. Nagiti crusades, nagiti kaadwa tayo, ado di unbeliever nga nag-agasan, ore ni Jesus, ore kananda tayo muda, nagasan na. Pero, no adalang ti problema da, ana maka-stand, tajay healing lang ti kinamakamat na. So, pero, very powerful, no ag-work di ay. Kasi no ag-evangelize ka, kaya't ijay da nga ag-repent, no may experience na da dyan. Amen? So, dalan da dyan mang receive salvation. Pero kada tayo nga believer na ito eh. Amen? So, hanyo pagpapadaan. Dahil kung nakahanyo nga ikarkararagan, no da kayo ko tada kayo ito nga level, no need to pray for healing. Nga agasan da kayo ti Diyos. Ti kararagyo, ag-manifest jay salon atyo. Ano pala yung kararag agasan da kadi? Ta, nalpasan nga, inagasan na da tayo. Nalpasan nga, na irigalo ka da tayo ti healing. Amen? So that's the reason nga tilaban langan faith kada tayo pa'y. Pamati langan, ti workout mo, ti fight mo. Hallelujah. So nga, sursuruan tayo na ito eh. Amen? So basahan tayo. Fight the good fight of faith. Lay hold of eternal life. Whereunto thou art also called, and hast professed a good profession to God in Jesus. So makita tayo, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto you are also called, and have professed a good profession, confession na ito eh, before many witnesses. So makita yun, makidangadang ka, tinasayaat, nga panikidangadang ti pamati,
petam jay eternal life. Lay hold on eternal life. Nga iso tinakayabam. Nga in-confess mo, iti sangwanan ti adu nga saksi. Amen? Hallelujah. So ti kuwanto dito fight the good fight of faith. May bagbaga, kanayon ko ay bagbaga kada kayo dito church nga amin nga kalaban inabakan ni Jesus. Iso nga jay the battle belongs to the Lord, nilipas na. Jay bagi na. For us. Amen? Inabak nan amin. Inabak na ti basol, inabak na ni Satanas, inabak na ti lunod, inabak na ti lubong, inabak na ti sinful nature. So aming nga kalaban mo, defeated. Naaabak nga kalaban. Bagatoy man amin, nga kalaban ko, naaabak nga kalaban. So, naabak lang nga doon, lumaban pa lang. Ngayon, ayan ang gagawin di ay, ti victory, ti baligi tayo, ijay pamati tayo, ijay panang-abak ni Jesus. Ijay ti ayan na. Isong bilibam, dadyaing kasta ni Jesus nga lang abak, karagiri aming nga kalaban, kat aksepam nga sika, ti in work out na ijayin, trabahuan na, na ti faith, nga ipa-fight mo. Isong agbalin ka nga more than conqueror. Agbalin ka nga victorious, overcomer. Amen? Hallelujah. Faith, ijay panang-abak ni Jesus. Tadadya nga rod, He paid it all. Binayadanan amin. Inabak nan amin. E diyan na ngay palang, patyum laeng. Iso nga ipa-fight tayo, faith. Amen. Nung Satanas ti kalaban, faith lata. Dajay sinful nature, faith lata. Curse, faith lata. Lubong, faith lata. Awan ti duma. Tanalpas nga rod. So nga tibagim, faith. Fight the good fight of faith. Sumaban tayo dyan. Hallelujah, faith. Maban tayo, hindi pa nakilaban kayo ni Satanas. Tandaan nyo, ni Jesus, inabak namin na Satanas si J. Cross. Inpabuya na amin isudang naabak ti parada, ti panagbaligi na, yan idinagungar iso na. Kaya jay pa nang ibukbok na ti blood na. Amuto day. Okay. Pero, pagkitak tayo, 1 Peter. So, tilaban tayo pamati. Chapter 5, start tayo to verse 8. So, kararagyo, revelation. Revelation knowledge. Nga may reveal kada kayo, jay finished work ni Jesus. No kasano na nga inabak, jay kalaban mo. Tay jay ka nga mangabak. No bilibam. Hallelujah. So nga, han mo nga diretson nga kalaban jay symptoms. Ti diretsom, i-fight jay faith. Diretsom da jay finished work ni Jesus. Nga isuti, pang-overcome mo jay symptoms.
wano kini Satan. Ni Satan da ito'y kalaban, anya ti kunanay day 1 Peter chapter 5, verse 8. Okay, daytan ni Satanas. And then, verse 9. Okay. Anya ti advice ni Peter, whom resist is steadfast in the faith. Amen? Resist him is standing firm in the faith. Ito yung NIV. Amen? Nati aramidam. Kaya Satan, resist is standing firm in the faith. Ano ti pang resist mo? Faith. Agistan ka, ijay binilib mo, pinatim. Kat pinati tayong word, gospel. Nga ni Satan, Satan is defeated. Kaya amin nga demon spirit of hell, amin nga demonyo dyan impyerno, inabak ni Jesus. Amo tayo di ay, naadadal tayo di pa nakaabak ni Satan. Wanuhan nyo pa nga mo. Kat amin nga rod nga in workout ni Jesus, han nga para kanya na. Para kada tayo. Iso nga di inabak na ni Satan, para kin kariyay. Tapno i-under ni Jesus ni Satan, kada tayo nga believer. Iso nga dajay ti believer, ta dajay ti i-fight mo. You are defeated. Kunam kin ni Satan by faith. Ijay workout ni Jesus king ka. So nga dajay ti papigsaam. Pumigsa dajay no magkaroon ka tin knowledge. Revelation knowledge. Ijay workout ni Jesus. Aglawag king ka ijay unag. Amen. Anya ti pang resist, steadfast o no, immovable faith. Ti pang resist. Hallelujah. Iso nga fight, the good fight of faith. Mapantayo matilubong world. Nati world, lubong, pero anya diyan ngay. 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Mapantayo ijay pa naka-overcome ti lubong. Tadin basak na tayo pa naka-overcome ni Satan. Resistaram ni Satan because he is a defeated enemy. Defeated foe. Hallelujah. Naaabak nga kalaban. So ngayon gana nga maawatam nga the devil is defeated. So ngayon nga karakararag ko di ay, Lord, ipakita mo, I know nga naabak nga talaga ni Satan. Pero kasla kuma, ti pa nakaawat mo kuma, kasla manok lang, ano kita mo dyan manok, no kaabog ka kat kakugtar ka lang. Kasi kuma ti pa nang kita mo kini Satan. Hallelujah. So nga talaga makita mo nga naabak, kasi kumata kini Jesus, kasi pa adi kini Jesus. Amuna, ngagpigpigargar ni Satan. Ijay presence na. Dajay tin-knowledge ni Jesus ijay. So ikarkararag tayo jay, revelation knowledge. Dajay tin-knowledge nga umay. Hallelujah. So minsan, dadayo nyo maipipreach sa gito'y,
Tira dumar, karo na gito'y medyo nabayag, nga nagdengag-dengag ka na tayo. Handa una yan nga kwata, amuda ti kunadan. Pero, naabot mo ba dyan nga level? Dyan knowledge ni Jesus. No ni Jesus Christ pa'y, iti saludsudam, kuma. No anya tirikrik nana, no agsabat laki ni Satan. Amo ni Jesus, nga under ti saka na ni Satan. Under ti authority na. Kaslamanok, laang nga kaabog, no kayat na. Amen? Kat no, i-reveal ni Apo Diyos kung tayo, nga revelation knowledge, kasjay ti knowledge ni Jesus. So nga adayo tayo ijay. So you need to listen. Nahuat tayo. Ang agaputa, mat kami, hindi na ilan sa kami ni Jesus, hinabak na. Are you sure? Nga daan ka tin knowledge. Ijay, nga kasla aso lang di ba ng kitam. Salagay! Kas-kasya ka lang. Wanuhan. Iso nga, jay knowledge of God. Jay knowledge ni Jesus, ijay, iso jay mai-reveal nga ibagbaga tayo, nga revelation knowledge. Yung din na isurok nga prosperity. Nung ni Jesus pa adi ka tin-knowledge na, amuna nga, He owns everything. Heaven and earth. And their fullness are His. Amuna kukuha na ti init, ti bulan, ti balitok, o dalar, amuna di ay. So no, i-reveal ni Apo Diyos sa jaking ka, nga kukwam di kukuha na, kasjay kuma. Tapno maawatan nyo di revelation. So ano, datag piprit sa gawam, tagdengag. Ano mo ako na, amok na itan. Amom ba di nga knowledge? No, knowledge of senses. Awan, ingga na makita na. Sa nabiliban, ngam dito yung knowledge of God, amom da jay, nga kukwam de balitok. That's the knowledge of Jesus. So ano yay, no siyak pa'y, dati karakaradag ko, iso nga, day and night, nga adalok na tadag ito isursurok ka na kayo. Because kayat ko dyan knowledge of God. Tadadjay ti tunay nga victorious life. Di salonat. Ada ba knowledge mo? Nga knowledge ni Jesus. Ti knowledge ni Jesus, amuna awan sakit na. Amuna nga ure adot sakit kat magnaisuna, aglilisi dagiyay sakit. That's the knowledge of Jesus. E di no may reveal kayo kada dyan nga power, ti health, kasi ko mati-knowledge mo eh. Your health is higher than any sicknesses. Iso nga amo ni Jesus, kasi nga maalisan. Amo na nga, under nati aming nga sakit. That's His knowledge. Dahil wagbagak kada kayo nga revelation knowledge of God. Dahil pa nakamod ni Jesus sa sarili na. Kaya dahil kaya't nang impart ijabagina nga datayo. Kat mangyari lang da jay, nagbisin ka dito eh. Nga ista-stadium, mahangka, nga mamingga. Continuous. Amen. Sumapan tayo di pa naka-overcome tilubong. Tilubong pride, nabay, lust of the flesh, and lust of the eyes. Dito'y earth. So, tapno overcome di ay, natin ko na, in 1 John 5, verse 4 and 5. Basa. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory
Oh, you see manan, iti pang overcome manan ti world, faith. Kailangan nga makitam, magkaroon ka tin knowledge, nga dina-receive mo ni Jesus, nga nagbaling ka, nga son or daughter of God, the world is defeated. Or you have overcome the world. Because saan kan nga tagalubong, tagalangit ka. Idinayanak kay di Diyos, nagkaroon ka iti divine nature of God. Dati ti bilibam. Nga pangparmak mo, dati i-fight mo, kaya dati kararag mo, nga magkaroon ka tin knowledge, nga tagalangit ka. Nangat nga tumot at tagalangit kaysa tagalubong. Hallelujah. Dagiti itin knowledge nga magbaga tayo. Dahil ti kayan ti Holy Spirit. Amen. Praise God. Verse 5. Oh, kita nyo. Demang believe nga ni Jesus, Son of God, iso ti maka-overcome ti world. Apay gamin aya, demang believe ka ni Jesus, nga isot maka-overcome. John 1:12. Demang believe ken mang receive ka ni Jesus, agbalin nga anak ni Apo Diyos. Iso nga usturya, verse 4. No anak na ka ti Diyos, naparmak mo ti lubong. Di binilib mo ni Jesus, inaccept mo, nagbalin ka nga son or daughter of God. At that moment, nga nagbalin ka nga anak ti Diyos, ijay mo nga natawid, ijay nature ni Amam. Nga, kina-Diyos na. Woo! So, ano Peter, amo na nagitoy? Nga teaching, amo ni John. Sublihan tayo ni Peter. Hallelujah. So, ano makita tayo nagitoy? Baka na amin nagitoy trabahon ti lubong. 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4. So nga ulit-ulitan nyo nagdi verses nga basahan ken i-meditate. Ta kaslakwada ita. Iti richness, iti word of God, kaya't nabaknang unay. No, binasam ti first, ada na alam, ada lata pa lang ti kinabaknang na riyay. Nga kailangan nga alaum pa lang. So, ado pa lang ti maawatam ijay nga verse. Ngahan mo pa nga nawatan the first. Amen? 2 Peter chapter 1, verse 3 and 4. So, makita yung tilubong, maparmak ti anak ti Diyos. Naparmak pa'y kitlin. Ta pinarmak nga ron ni Jesus. Ulit man ng tilubong. Tilubong, pride, lust of the eyes, lust of the flesh. Ayan ang verse na riyan. 1 John chapter 2, verse 15 and 16. Inotyo di jay, kailangan nga aduam mo yung scripture. Ang nga mabalin nga dumakal ka iti spiritual, nga wan amum the word. Nakasalalay, ijay amum the word, ti panag-grow. Okay, sige, verse 3. Ti 2 Peter, chapter 1. Okay, so makita nyo dyan, according as His divine nature or divine power has given to us all things that pertain to life in godliness
Tikata sawan amin nga kailangan tayo nga ibiyag nga nadyusan nga power or nadyusan nga biyag ket na itedan. Ilocano tayo kani. Ilocano. Iso nga no kailangan ti righteousness na itedan. No kailangan ti health of God na itedan. No kailangan ti life of God na itedan. Amin nga rod nga kailangan nga godly life na isupplyan by His divine power. So nga awan ti kunam nga haan nga na isupply. Amin yan nga mabalin mo nga ibiyag. Wano amin nga ibiyag mo kuma nga nadyusan kat na itedan. Kitaan nyo ti Word of God. So na minsan na iitid, ikarkararag mo ba lang? Wan, mayat nga ikararag mo, no, kan mo naawatan din na itedan, kararag mo, nga ipakawat mo man kanyak tagiti intid mon. Taura intid mo, hang ka mauawatan. Bagam na yakin, Lord. Sige, Ilocano. Naited ti amin akasapulan tayo. Naited, past tense. Okay. Oh, tapno masursurot tayo ti agbyag. Akas Kristyano, dito English, amin nga kailangan tayo nga ibiyag nga na Diyosan, naiteden. So ano, na Diyosan nga biyag nga righteousness, holiness, na Diyosan nga biyag nga ayat, na Diyosan nga biyag nga compassion, na Diyosan nga biyag nga peace, na Diyosan nga biyag nga joy, na Diyosan nga biyag nga power, wisdom, naiteden by His divine power. Isu ti bagbaga na rita nga verse. Isu nga awan ti haanon nga naited. Konak nga rodan di inted na ni Jesus. Package gift. Nakiited nan amin. Nga kailangan nga ibiyag. Babaan kini Jesus. So ano bilibom liyay, mga bakatilaban. Dadya di pamati. Tinadumahan na nga ron nga mo, tibilbilibon na. Tibiliban na jay. Woo! Dadya di faith. Nga fight, the good fight of faith. So ano lumabang kay jay, adan kanyak. Haan nga maadan to, adan kanyak. Ti aming nga kailangan nga ibiyag nga na Diyosan. Na itedan by His divine power. Adan kanyak ti life. Life of God. Adan kanyak ti patience, endurance. Adan kanyak ti health. Dati ti faith. Dati lumaban. Kat conquer na, dati kino-conquer ni Jesus. Hallelujah. Dati Ebanghelyo. Ako nak, iso nga, uray aday ti bagada king ka, nga against si Jai. Ang nga, adagos nga agbilbilib. Ti bilibom, the gospel. No ibagat ti doktor, nga grabe. Ti sakit mo, matay kan. Kunan pala, ti Bible, amin nga kailangan kaibiyag nga na Diyosan. By His divine power na itedan. So na itedan, ti power nga salunat in my body. Long life and life. Amen. That's how to fight. Ulit ak ti sursurwak, believer. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So na ito din. Verse 4.
Oh, mairanod tayo day na Diyosan nga kasasaan na divine nature na tapno malisyam iday corruption that is in the world. Amen. So ngayon nga maabak na jay world nga lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. No amom jay divine power nga naitedken ka, nga in-supply na ti divine nature. So nga di anak ti Diyos, adan ti divine nature. Kanya na, and divine power. Na-supplyan. So nga, pamatimlangan ti maururay. So nga, dapat dengeg ka nga dengeg ti message about Christ. Faith cometh by hearing, and hearing by the word. Kayo maumuma iti message about Christ. Amen. That's how to fight. Iti pamati. So nga ura da symptoms, ura kakaasi ka, di pa nagkitkita, iti matam, the five senses. An ka believe ijay? Believe ka iti gospel. Nilipas ni Jesus sa amin na kita. And adan kanyak ti power to overcome. To overcome Satan, to overcome the world. Woo! Amen. Hallelujah. Mapantayo jay sin. To overcome sin. Amen. So nga ito'y Bible, may isang ako nga kaagasan ti tao, no amum nga ti basol mo, inawit ni Jesus, crucify na forgive ka. Kaya tijay ko, ada ti remission of sins, ada di panakaikat ti basol nga old sinful nature ti kayat na so when kaya di basol nga natawid mo kiniadan. Dahiti first nga kailangan makitam nga dinamati ka dahiti binayadan ni Jesus. Day sinful nature nga kasasaan mo inala na tapno ilan sana ijay cross. So na forgive ka or na isiparate kan ijay sin ni Adan nga nakaigapuan ti sakit. Ano ti hangamang bilibid jay nga tikos lang tinagsakitan ti tao jay sin ni Adan. So ano maikat kin ka jay basol ni Adan awan right ti sakit. Defeated din jay sakit. So nga dinala ni Jesus jay sinful nature ket inlansanan na set free kan iti basol. Na set free ka jay basol ni Adan. Nga gapuna nga nailunudan ti tao. Nga nagsakitan ti tao. Natayan ti tao. Itatano maset free ka ijay. Awanan ti right. Ti sakit. Ni Satanas. Ti patay. Nga mang control ijay life mo. So nga the right mo nga maagasan. At the right mo nga agbiag. So nga remission of sins, di basol ni Adan. Na jay confess your sin, na jay basol nga personal mo. Nga non-sin nga naaramid mo after nga namati ka. Ngam ti first nga inala ni Jesus, jay sin ni Adan. Nga nakailunudan ti tao, nga nagsakitan da. So nga numaawan kin ka jay basol ni Adan, awan ti right jay sakitan. Ito mo manan nga, makita nga, no, binilib mo nga you are forgiven.
nga na-cut off day basol ni Adanon ken ka. Masabol maawatam nga awanan right to curse Satan or sin or sickness and diseases ije biyag mo. As faith. So Roma, gito iti kailan maawatan ti da kayo nga believer nga maumay. Talagi jay an nga believer awana kinamaag kadakwara gito Katman pa hospital ka. Anmat nga lakas na itakit. Ngam nangina. Ken, ti hospital, kunak limited. Ti gospel, unlimited power. Nya ti kayat mo. So nga kaniyak, kayat ko di unlimited. So nga ti kararag ko, Lord, pakawat mo kanyak more and more. Ti gospel. Kayat ko ti agisten. Iti gospel. Kayat ko nga makita nga ijayak nga talaga nga na-save. Jayak nga talaga nga naagasan. Ada ti sensya apo Diyos. Ada ti create mo nga mulmula. Makaagas ta gijay amok. But agdiritso aking ka. Because I believe nga ti gospel is more powerful than any creation here on earth. Awan makaikat ti basol ni Adan, malaksig ni Jesus. Ti karadag ko, kayat ko tag-stand. At kung kunak kini Apo Diyos, I don't know if I am wrong or what. Dito yung ibagbagak kini Apo Diyos. Lord, sino nga'y ti agisten ijay gospel? No amin kami, ngagkun ko na nga namati wano preacher, ket agdipindar kami, ijay na-create. Agdipindar kami, ijay 5 senses. Sino ti agisten ijay saom? Ket nakita ki the Bible nga tinagisten ijay saom. Ket isuda ti tunay nga naka-experience iti life. Amen. Hallelujah. Think about that. So akanak na dyan kayat ko kay ni Lord. Kayat ko ma-experience the power of the gospel. So nga minsan awan ti maka-stand ata, awan mangirugi. No, da kuma da Daniel manan tayo subli tayo. The Daniel, the Meshach, Shadrach, Abednego, ada the Abraham, the Paul, nga nangalaan ni Paul, iti power na, one of faith na, nga di kinagat day binumos nga ulag nga day. Ket inwarsi na lang. Wow! What kind of man is this? Nga awan man lang tinervyos na. Ket amo na nga poisonous di ay. Hindi nakagat iso na kaiwar silaeng. Because amo ni Paul, tipinati na, I know whom I have believed. So ako nakmat kini Lord, kaya't ko nga mamuanmat, noan niya dato'y pinatik na tunay. Kaya't ko tag-stand. Kaya't ko nga i-prove mo kaniyak, ken i-prove ko, kagpaypayso ka nga Diyos. Amen. Adadala kayo, dagidayin mo unang nga namati. Nangalalaan ni Paul, ti kastoy. Ngawan butbuteng na jagitan ti uleg. Nadya ti knowledge. Aamuna nga ni Jesus nga da kanya na,
Mas higher kaysa snakes and scorpions. Amo na day, payatan nyo nagitig ulag kin manggagama. Amo na day. Ada knowledge na ijay. Nga jay health, nga nagbabalay kanya na, is more powerful than death. Day kumati abutan tayo nga Christian. Amen. Jay iti biblical life. Amen? Okay. Ngayon lukas la ka mo lang natural man. Awan, ada ka pa lang i-level nga baby, carnal man. Ngayon mapantayo, iti maturity. Hey! Okay, mapantayo dyan. Romans 6, verse 6. Knowing this, amuyo na ito'y, that, amo tayo na ito'y, sige sige basa. Amo tayo. Ti kasasaon ni Paul ito, yakin amo. Iso no dadalan nyo. Ijay libro da Matthew, da Lucas. Believe. Kunang na ijay. Pero hindi jay ipisalan. Jay binilib yun. Jay inawat yun. Kasi believer diya kasasaudan. Iso nga amo tayo. Hallelujah. Iso nga na dyan, iti-diferensyayo. Ipisal ko mati, ayan yun. Iso na ipipreach ko, ipisal. Amen. Amuyo. Namati kayo. Kat din namati kayo. Anak na kayo ti Diyos. Tagalangit kayo. Ada ti divine power kada kayo. So makita yun palagisuro na. Tibagbagadan no sino ka nga believer. Iti Matthew, Mark, Luke, di pagbalinan, dapay lang. Woo! Ngam no ipisal, nadya iti kasang kay bagadan. Barukan nga parswa. Di daan naglabas. So makita apay nga kasay amin. We can do all things. Apay nga kasay, believer diya kasasauna. Iso nga na kayo. Ipisal ti dapat yung adenggan. Uno isublik na kayo ijay. Sublik na kayo ijay. Beginning. No. Tati mature. Tagmat mature, hindi ipisal. Ooh. Alayo ti fight the good fight of faith. Sige, tuloy. Oh, okay. Nairaman. Jay daan. Jay da natawid mo kiniadan nga managbasol. Iso nga da jay sinner nga biyag mo nga naggapo kiniadan na ilan sa natay. Inlan sa ni Jesus. Amo tayo da ito'y. Kitaan nyo. Tidak dumahan da pa yung amo. Amo tayo da ito'y. So nga, nakatinalas niya. Karalag mo, Lord, pagita man, I believe, na ilan sa jay old nature. Kaya managbasol nga kasasaad ko, pakitam, i-reveal mo. Amen? Why? Apa nga na ilan sa? That?
Makita yo, sino din ang parmak dyan ni Jesus? Tapno haanda kan nga adipenon ti basol. Iso nga haanda kan nga slave ti sin. You have the power to overcome sin. Tadya parang overcome ni Jesus si basol, sika tiin labanan na. Iso nga dinten na jay righteousness na ka, you are righteous. And now, your righteousness is more powerful than sin. So ano bilibam nga you are righteous and holy, matay jay appetite jay sinful nature nga rin. Pero naman, na ma-accept na jay, idi. Because, amok te rason. Ado ti kurang mo. So, nagrigat ka ma-accept. Pero, ibagabagak nga rod. Tinang-aramid nga min ijay. Hangasi ka ni Jesus. Bilibam lang. Acceptam lang. Kat agwork. Pamayato na jay biyag mo tata kaysa di napalabas. No si kade madmadiidi nga nag-umukan ti basol. Kat bilibam tata nga you are dead. Ijay, but you are alive in Christ, in His righteousness. Matay day biyag mo idi. Day ko na nga the old has gone, the new has come. Harabahaya. So nga dotihan nga maka-accept. Kinure na kayo nga naduman. Abay nagrigat yung ma-receive. Nga you are righteous. Gapoy day adu nga kurang yung. May saan na kayo ni Satanas. So nga ibaga na awan babain mo nga may baga nga righteous ka. Kat adot pagkurkurangam. Di kalman tupay nagpukaw ka. Nagungot ka. Ngung ko na. Pero once ka turodem nga biliban the gospel, isave na ka. Bilibam kat i-confess mo. Kat umay ti salvation. So nga bilibam, you are dead. Ijay managbasol nga natawid mo kiniadan. Nga biyag. You are dead. Forgiven. Cleansed. Hallelujah. Verse 7. Di no natay ka, di nawayawayaan ka. Natay ka nga naikuyog, di nawayawayaan ka. Amen. Amen. Nasit free kay na jay sin. Kat no nasit free kay jay sin, ti sumar sa rono jay, masit free ka matlang ijay fruit of sin. Nga sakit. So nga awan right, ti sakit no amum, nga you are forgiven. Ijay basol kini adan. Woo! So nga one right ti sakit ka na tayo. We need to cast it out. Antayo kay accept. Nga biyag tayo di ay. Because tikin biyag ijay janatay. Okay, verse 8. Gaputa na iraman tayo. Kasam na nga revelation. Na iraman ka nga natay. Okay. So, makita yun. No, nairaman ka nga natay. Di nairaman ka mat nga agbyag. Natay ka na ikuyog. Nagungar ka mat nga na ikuyog. No, mamati ka nga natay ka. Mamati ka mat nga nakipagungar ka. Di nagungar. Iso nga dyan nagungar nga biyag mo tibilibam.
Nagungar ken patay. Jay spirit mo dayay. Awanan isunay jay sin. Nakipagungaran king Kristo ijay righteous life, holy life, heavenly life, godly life, nature of God. So nga healthy, health. So you are health. Okay, verse 9. Awan di pa nakabalinan ni patay ken kuana. Apay nga awan pa nakabalin ni patay kanya na. Uwan ta inabak na di basol di natay. Iso nga dinaabak na di basol, naabak na matenan ni patay, ta ni patay lang agwo-work because of sin. Iso nga no, napakawanan da jay nga basol, even ni patay, awanan tituray na. Pati sakitan, awanan tituray na. Awanan iti power na to control us. But we have the power to cast them out. Because sa sakit spirit, iso nga cast them konak. Amen. Hallelujah. That's life. Iso nga, mabantayo ka DJ Salmo. Woo! So nga, siya ulitak lagi ito nga ada-adalan, i-meditate, takayat ko dyan knowledge of God. Knowledge of God, di pa nakaamu ni Apo Diyos. Sabali dyan knowledge mo about God. The knowledge of God, di pa nakaamu ti Diyos. Kasi parang di pa nakaamu na ti sarili na. Amen. Di pa nakaamu na nga health isuna. Di pa nakaamu na nga powerful isuna. Panakamu na nga baknang isuna. Di tin-knowledge ni Apo Diyos nga impart na kada tayo. Di maawatam no magkaroon ka tin-knowledge of Him. Di kumati maamam. Hay. Kaasam na ita niya kung mapagbalbalinan tayo no. Rumwar lagi ta nga revelation. Tikaslakan ni Paul. Mayo ti Paul nga nagan kat basit nga tao ko na ayay. Kasam ni Paul basit nga tao. Ngam dakkel di pamati na. At gayam ti meaning ti Pablo. Basit nga tao. Okay. Sige. 103. It is Salmo. Verse 1 to 3. Hallelujah. Sige, basa. Tuloy. Tuloy. Kita nyo tiin mo na, pakawanan na amin nga basol. Sana agasan amin nga sakit. Iso ka mang forgive, mang agas. Iso ka na forgive jay tao, na maagasan. Taderamot ti sakit, nga daday nga sin, nga gapuna nga nakapasok jay sakit, naawanan idi pinarmek ni Jesus, jay sinful nature tayo, ijay cross. Iso nga di pinarmek na jay sinful nature, pati ni patay ken sakit, naabakdan. So nga kailangan jay faith mo ijay, tay jay ka nga mangabak. If you are forgiven, you are healed. So nga, nung napakawan ka, naagasan ka,
Tajay ramot ti sakit, naparutan. Iso nga na jay ti rason ni jay Mark chapter 2 verse 5 and ganat ti verse 9 to 11. Okay, mapantayo jay. Mark chapter 2 verse 5. Idiwang pakawan ni Jesus, nakita na di pamati na di masaksakit. Tin-release na nga first, forgiveness. Ngaron, iso nga di dayaw mo ti Diyos. Nga mang pakawan ti amin nga basol, kinmangagas ti amin nga sakit. Iso nga no pinorgib da ka, agasan da ka. Tawanan right ti sakit, ijay. So nga no nadalosan ka ti basol, awan ti pagbitina na. Ti basol ni Adan, ti nagnaana nga ron nga sinumunak. So nga no na forgive kay di basol ni Adan, awanan ti right ni patay, ken ti sakit nga agbabalay. So nga, mayat nga maawatam nga you are forgiven. Nga nadalusan kan by the blood of Jesus. By His death and resurrection. Kana nga maawatam nga talaga nga you are forgiven. Keto na awatam nga you are forgiven, isarunom nga i-meditate, you are healed. Okay, sige, basa dyan. 2 verse 5. Makita na di pamati da. O di pinati na iso na. Anya tin release na. Kita hanga mapakawan to no bigat. Napakawanan. Dito ti epistle. Napakawanan. So naugasanan. Di basol na kiniadan, nakat-open. Amen. Katanya nga kinuistyon na ran dagiti religious people dayta. Because ti amuda nga pakawan lang ni Father God. Handa nga believe. Kini Jesus nga mang forgive ti basol. Isu nga nagdayumudom na. Sino daytoy nga tao nga mang forgive ti basol? Handa nga maamon ni Jesus nga isu na ti Jesus nga God nga word nga nagbalin nga rasag nga pakapakawanan ti basol. Awan revelation na gidjay. Dadjay ti rason nga indadanes na ni Jesus. Because handa nga mo ti teaching. Uray da tayo no minsan, gapot handa nga mo ti teaching. Umidadanes na. Yes. Apa ini Pastor Roming ipipris na ti healing kat awan ti miracle data kung kunada. Apa sino yan? Tinangaramid ti miracle. Hindi natay da kiti apostol awanan ngam ni Apo Diyos ngay. Natay aya. Tinangaramid ti miracle ti Dios. Si bibiyag gingana data. Ni Jesus, ti Holy Ghost. Kat ti rason na nagaramid surat ti miracle because of faith. Ada pa pamati tata? Iti ada miracle. So, naibagakmot nga, common sense. No, kunakat, anya common sense. Niya pa nakitkitam ka kami. Kamuray lang mat, tajay grade 1, maawata na. Nga ti Diyos, ti mga aramid, ti miracle. Ti kit di rason, hangka nga namati. Amen? So nga namang forgive, mangagas. Mang forgive ba tata? Idi ada miracle. Oh, anda believe ti miracle, pero mang forgive. No mang forgive, mangagas. Verse 9. Diretso tayo, verse 9. O, anya na laklaka. Ta sinong bata ni Jesus. Apay kasat ikapan panunutan nyo. Ngagdayumudom kayo, dimbagak nga napakawanan, di baso na. Anya na laklaka nga ibaga. Okay.
Ano di mapicture yun dyan? Ano nalaklaka nga ibagak? Ayan. Di kaya't nasawan, isumat lang di ibagak. Noon bagak ka napakawan, mabalin mo lang nga ibagak nga bumangon tabagkatan ng tidana. Isumat lang. Noon ang pakawanak, mga gasakmat lang. Pariho na deta. Conformity bagak. Napakawan mo na agasan. Dahil revelation na diay. Noon napakawan nga rod, bagkatanan ti danata, bumangonan. Bumangonan, talapakawanan. So, no na-forgive ka, bumangon ka. You are healed. You are healed, na-forgive ka. Taramidong lang nga day, meditate, confess, and act. Action. And here comes the manifestation. So, na-dyan lata, kita na kami. Diba? I know na forgive back. So, nagasanak, kunak-kunak latapay. So, na may naman nagtagtaginap, talnam. Ang conformity news kay magbaga kaniyang, I have the news, the good news. I am forgiven. So I am healed. Hallelujah! Woo! E di, papait ko pa dyan faith ko. Na kayungay. Yan, na dyan, di pamati. Da kayo ti, kasasaok nga da pamati na. Nga epistle nga church. Ngamno kayo agilihan, ano ibaga, kailangan gamin da ito'y. Mamati ka ba kaya ni Jesus ti hilat? Kaya kasi kakasilihan. Maagasan ti maagasan. Amen. Hallelujah. Dati, pwede. Mangungungot kanya karod. Tahanan ka makababayad ti abang ko. Idi agmiministro ak di sayangan. Umaynog agsapa. Pumalaw kayo. Unok ko na iti. Pagkamkampuan may di kami pala nakariing. Nawan pag-abang yo, pumanaw kayo. Ay. Di man na gito yung babak ng kaslag agkararag papobrium tapno. Ng madimot manan ay. So, anaya ti iugalik dito'y. Kunaklata. So, madikmat nga gisawang ti curse kanya na. Tamadimat. So, Apo Diyos, kita kung kunaklang dito nga ikaskastada ka na kami. Sikate ag work. Tulungan na kami no niya iugali mi ti kastuing kasasaad. Kailang ti baga ko nata, makaibagbaga ka. Pumanglaw ka in Jesus' name. Kamawan, madingaro ti kasya. Itata, nahira na. Nga nagsakit. Mapang kami di restaurant na ni Mrs. Naggapo kami ti outreach. Adamot ti love gift mi. Kami mat gumatang ti siyami. Kita akit ni. Nagkakalugong matunan ti. Natitiradan nga kasladay. Karkargada nga ijay. Tungad ti baboy tapnuhan nga. Lumsot ti alad. Hindi pa bang kami kat isunat cashier. Niyafay nga mayat matakalugong mo naidumduma. Kunak pa lang kasi. Kat kunak na nga. Wen, taisutin baga data. Naagsakit-sakit ti ulok at maagasan ka no dito'y kalugong. Ay iso. Data, kunak ka, kayat mo ni Jesus. Kayat mo nga iprean mo ka. Ay wala. Ikatom ta kalugong mo.
So ni kat na, lihans ko ijay kasyaran nga mismo. E di ko akat, pinmanaw kami kini misis, kabigatan na, naagasan kayo mga dirabi. E di ko akat, dati, masaksakit, kunak nga umay da, taiprian nyo, kuna naman. So ijay nga medyo bumababa, tadi pa nagsasauna. Apan napaikit din iawis. Taan kayo pakararag ka na pastor. So nga kitaan nyo, unbeliever na ata, pagano nga ron, agungo-ungot pa'y, ngam inagasan ni Apo Diyos. So nga no, iderwar kayong agminister, hanyo manan nga itira na ito'y. Noong napakawan kayo, agasan na kayo. Handa lang nga kasjay, iti label na. Amoy ni Apo Diyos, abuto na no, minsan isuray dyan. Amen. Kung ito pagbarbartak, ano pa lang nga paikat yung bartak na, sige. Ni Jesus, ti mangagas king ka, ay ito na ka, ilihans ko si ka, umimbag ka, kaselata. Nga ikatom gamin ta inom mo, ikatom sigarilyom, hanga kasjay. Da kayo, iso da ito'y. Ngam na dapat palang da kayo ti agin inom, sisigarilyo nga nabayag nga namatin, ikaton yun. Amen. Anyo ipadpada sarili o jay. Amen. Sabali kayon. Anak na kayon ti Diyos. Agbiag kayon nga health. I-maintain nyo na jayan. Amen. Dahil tinaydumaan tayon. Dahil ti-level tayo. Woo! So you are healed. You are forgiven. Hallelujah! So, di binili ni Jesus ay, pagkata ng tidana, binagkatan tayo tidana, inibatan de sakitan ta na forgive. Hanan ngayon kulong ni Satan. Kastay kayon. So you are healed. You are forgiven. Fight the good fight of faith. Tumakder tayo. Hallelujah. Woo! Amen. Ado pa di mahadal tayo dyan. Pero tuloy-tuloy na gito. Amen. Hallelujah. Dabatin may. Akabsat nga. May pa-pray. Na-receive you ba di ay? Na-receive you ba din Jesus? Ngam, kaya't yung tagpa-pray. Kaya't yung tagpatulong. Ada? Makadatin may. Tahang lang teaching mater army din tayo. Balin tayo mag-minister. Amen. Awan, magsi-apply. Praise the Lord. Praise the Lord. Fight the good fight of faith. Amen. Hallelujah. Let's pray in tongues. Diyos magmamano minutos. Arabahaya rabasa. In the labahaya rabasa. In the dididikia rabasa. In the labahaya rabasa. Anda kaya rabasa. In the dididikia. Uyo rabasa kadaya. In the dididikia rabasa. Urabasaya. In the kia. Yanda kaya rabasa didi. Inde de kia labahonda. Anda labahaya rubosaka. Inde de kia labahandi. Inda rabah. Unda rabasaka labadia rabah. Aya rabose. Inde de kia. Arabahaya. Unda labahaya rabasaka lala. Oh, yes, amen. Yes, amen. Da kayo nga naka-receive in the baptism of the Holy Spirit, nga naka-receive the speaking in tongues, usaran nyo na ito everyday. Ito'y private life you, ito'y panagkarkararag you.
Tapno makareceive kayo ti more revelation from God. Arabahaya robos. Orabahaya robos. Hallelujah. Yes, Father. Thank you for giving us Jesus. Amin nga kailangan mi na ited ka kami babaan kini Jesus Christ. And by the power of your Spirit, nga nagdidwell ka kami in our spirit, in our soul, mind, and our flesh and bones. Katadan ka kami dagitoy by your divine power. Na-receive min dagitoy amin nga adakin ni Jesus because ni Jesus nga mismo tina-receive me, jebiyag me. So Father God, na-receive me the healing, na-receive me the life, na-receive min nga nasalunat kami, our bones, our flesh, aming nga part iti bagimi. Nagbalayam, babaan kini Jesus, nga salunat me. By the power of the Spirit of health, iso tinagbabalay ka na kami. So we are healthy. We are healed by the finished work of Jesus. Oh yes, amen. We are forgiven. Na-forgive kami. At naabak ni Satan, naabak tilubong itibiyag me. So we have the power to cast out demons. We have the power to heal the sick, to cast out sickness and diseases. We have the power to overcome the world. Oh yes, Father God. So we pray, iti outpouring, iti healing anointing. Oh, hallelujah, manifest. Kadagitoy nga biyag me, spirit, soul, and body. Thank you, Father. Thank you, Father. We receive, we believe this long life, this life and health in Jesus' name. Our spirit is health. Our spirit is life. Holy, righteous spirit in Christ. Heavenly spirit. Oh yes, amen. Salamat Ama kadagitoy nga nagbalinan mi. In Jesus' name, amen. Woo. Hallelujah. So that's it. We are healthy. We are healed.